Inyaro baden pindon buram malakapor. Yasakramen kutabaruan kalolole. Kaburom haupa gaukun badamen sim bakhuid. Kubabalong kabamanikom jumenta kaloloshan amen. Inyaro baden pindon buram malakapor. Yasakramen kutabaruan kalolole. Kaburom haupa gaukun badamen sim bakhuid. Kubabalong kabamanikom jumenta kaloloshan amen. Inyaro baden pindon buram malakapor. Yasakramen kutabaruan kalolole. Kaburom haupa gaukun badamen sim bakhuid. Kubabalong kabamanikom jumenta kaloloshan amen. Kutrai Jisu Sngi yame. Yeshur hem yame hakanega janmi. Kabba niyalum lang hakamat kaburom jame. Hakanega sakramen bakhuid tamaga duwan. Ko Jisu Ninges kem pamadan rangkat patni hakanega por. Pakat bangi pek yame hakanega sakramen bakhuid tamaga duwan. Nikan mau yaga jimmaya janga jim penim haga parkay. Pamela penim yangi, mela pendima yangi, bad mela penkui yangi, daga bor jame, daga jingis nega jame. Ko Jisu shimdi pura yangi iway pa iway, hakane kasni, batsau janga jingduay Nobena. Jisu hadukatno ngitrang dik ban idiame. Ban maneyame, ban yamadiame, ban yakndupyame haga jingim. Hoy ko Jisu, nidon ga jingtrang ga palat naga benda jame haga nega po. Pen roy shushu yaga jinge jani. Kadbangi duwai, ninangai tiru yagi jinge kaba kawai hadin kawai pat haga ti jame. Niwan ranu yagi baye batoin jani. Wan ladang ngingim don lambaro haki inga sem jangi ngiduai nagabenda kito kibai ki babunka ngiduai nagabenda kito kibam julap yame haga jingim jangi ngiduai nagabenda kibai batoin jangi kibala sakama na ki inga sem jangi nagabalam jangi ngiduai nagabenda baara ki himen ki para kibai yame ni buru hakama jame yakaparte baro kawe yaki brio Padon hapadenge jingaletma, akari kawe hadin kawe pa. Idualu nagabenda ki buriu, batia haki hospital, ki bapang ki bashita. Idualu nagabenda, bara ki bapang ki bashitam, ki bashimendala hakanege jinduai. Jisu, pay disne yaki baro, kadbangi ruai, nagasam, kadbangi kanmao, yaga jimaya, jaga jimpanim, lemba ki andipon, kadbangi Puzon yaga tinu badai, lembage jindu vai joni, yarap yangi, banpengam jilliyu, yaga jingi hame, baganigi teen, baganigi kidakot janga jingar vai, bagana kata yangi, bana penkoi yangi, penkoi penkia yangi, niaiti hame, medban mensia, kadbangi ruai, kadbangi duai, haganega por, yalam lindi yangi Jisu, But rengat bat kiangel rengat bat kirikoi rengat bat kamaria te suti bat Joseph giduai ba ngilong ru kikun ke ba koi ba shirhem ka jinge Sobayan Tunya duai te pabra koi mana semba koi Amen Ko blei tuan manirap yanga Kaburom hau pabra koi mana semba koi You sing and water sawan, aling in yamani. You sing and raduban sawan, aling in yamani.
lurit kadutang bangun luit lakarau balin sampai temai ke Jerusalem Yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmir wanu blay baru riwlay kabidan syongalor kaken tepin iyau badan mengun kadonun Yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmir wanu trana Sngi Bakhuid Israel Uba pengalar pasnya joka iman baru secara dunia badan dua kasadu bagus cita luka pertai Yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmil tragran malau neskemun lamler laus lembur wadriyayu namasisyaun wan barun ombes Yusim ken radu bansawan alingin yamani Utrain sangat us nyulam ron Hakis nijukan sabit kapalangkong Bateraikan dapat Jisu Baru kisipin Baru kiben priukin dem yau Yusim ken radu bansawan alingin yamani Engkau iyong mulung balen kon yau leyu balon bor kakaket ragil pajomu unsyong balun sensyar yakajin sensyar haterpen lajong unba Yusim ken radu bansawan alingin yamani Kobetlehem banwajong lehalam Napahuni unong sensyarki Israel Bagajingwan bijongu Kanong basasam kepunjun Tepen praya uhak masyid luka pertai Baraka kendaka Jisu pendauan Yusim ken radu bansawan alingin yamani
Kalanong red, no yalam ng tijongi, ukunang rod, Mawkhlam top dag. Ulong nagbanta jongi, balapan long kumumelki sa deg. Ulang do siya bom jukut, bat junom la junom. Ulong usim jong kahok, kapateng jong u, kamdon jingkut. Kasur basyang kapar galeng jing dung yong ngit kasam leng bang. Serniu badum kit ve jing shai Jisu wan ban pentabang. Ukun lang bron nap neng uyer banduk sis payu kun ben briu. Ngin ta umat ngin snyau sikang ya lagi pop kuna ban siu. Utrai bakrau burong kabur ka jinglong briu apo upong. Kado jongi ban siu kuna dala jinghong. Kapo Bakhuid kakmi ujit kaket pernah jong ubat long. Lakam sel tuki jing maya ringkat bat kabuit ban syong. Tempel ublei aku syadem kaseng nong rimbun syong bunsa. Ya jinglong kmi kashim burong kate soti junom kasa. Ublei upa burong kan long kum ju ukun arwe jong u. Unong pentien men simba junom syabom jukut. Amen. Komen ko para tra Ïukharist, hakan ne ke janmit hashua ben yusngam ne tin jong trai. Tuing khot kor par yom sim Bakhuid. Ai bom sim Bakhuid pun shai ngi, ai bom sim Bakhuid. Udoring kat bat ngi hakan ne ke janmit. One man sing.
Utrai undon rengkat berpim. Ringkat berpiru. Kejimpuli nega gospel Bakhuid kat kumulukas. Kabrom hami kutrai. Omslem hadin ke Maria kala krela krum bat kala leit bak sharilum shakasnong ha Judea kala le shaying u Sakaria bat kala ay kuble yaka Elizabeth habaga Elizabeth kala yusngo yaka jing kuble ka Maria iklung hak po jongka ilakinji ka Elizabeth kala dap da umensi Bakhuid bat kala pertada ka surba jam pilong kabala kerku napadeng ki kende baro bat bala kerku unlong ukun bapen saka hatong ade ka bakat ka kemi utrai kandawan jingo yanga ngatang shuyus ngo yaka jingko ble jumpi ikulong hapo jonga ila kenji daka jingkamen sukmapi kabalangit bakaktin utray kan sa urlong dashisha ka gospel jung utray Kadzingero yame Ïukharist. Subhasho. Ko himen ko parabayir hautray Jisu Khrist. Kadba ngipuson ha kanekayam ha lorka jingmaya jangka jimpenim ngidon kamban pusondru ha lorka jinglong jangka Maria teisoti ngiyusngo nakaneka jimpule habaka Maria teisoti kayopidiyang iya ka kuborna beneng kalapin kerki kalapin koloi banlay sharilum Judea kalakwa banlay jingo iya ka Elizabeth namar kaladon hapo jangka iyaw kulung Jisu kabor jang oble kakit hapo jangka yak bening bat kalakwa banai yakap jinga jang ka bening shakiwei lemba ka jing shakri ka jinge kandu yak Elizabeth bat ka Maria teisoti kalang tikkum ka jinge kandu yak jutang barim bat ka jutang batimai kalang tikkum ba u prophet u yakundu ya u nompenim u mesaya namar bale habang isngap nakanega jimpule ngiyusngo ka Maria teisoti kala kloy ben mare shakarilum namar kadon hapo jonga yaka mensiam ben shakri mensiam ben yarab but mensiam ben yo halaki jongi kamat yaka jingmaya jongo bale kaba urlong hakama jonga namar wangal hi ula ong yaka Maria teisoti kaba ka jonga ka Elizabeth kabalalong kabalingki kalong kaba punkon kabalingki kala punkon kabalingki kabamdon satyang ayakalat kalindi banyokon nalorba bakatemen minda kadang yang saki hauta ulum kinjang jong ke Judea ban penbena peit
Ublay ulang ubakaraw. Ublay ulang ubadonbor. Ublay umju ino yakibange. Ublay ubam ino yakaba aiti medbad mensiem haka jingshakri jongo. Kay Elizabeth katemen kayang saki nagabenda ka buram jongo balay. Nagabenda ka bor jongo balay. Nagabenda ka jingid ka jongo balay. Nagabenda ka jingisne ka jongo balay. But ka Maria teisoti kalakwa banyo halakke jongke kamat yaka jingmaya jongke jingidu bele but banyo yakane ka jingmaya jongke jingidu bele kalamaresha kerilum judaya kane kalongka jingking kane ka jingyakendo but ka Maria teisoti but Elizabeth kalong tikkum ka jingking ka jingking ka ba pinyakando ya ka jinga markeliang ka jingking ka ba pinyakando ya ka jinga markeliang a bridge that builds up the gap, a bridge that brings the union of graces. Ka Elizabeth ka yomadia ka jinga ka Maria teisoti ka ba dapda ka jinga kalayo ya ka jingurku jongka jinga halo jingim jongka but kala nga kami jongo pala ngiyosno kade ka Elizabeth kala penbana ningkong ka jinglong jongka Maria teisoti onde kino kibriyu tendeng don kibriyu kikli alade kumno ngikodi yaka kende ka kami jongo pala Henry naka shindur jongam Elizabeth ngiyos ngawayu but kala ang kakami jongo kenrad kakami jongo try kala wanjingo yanga but kala stamban ang kamdon satya yakata ka hok banyopediang yaka jingo jongka kami jongo try hangne ka Elizabeth ka ongkom no ka Maria teisoti kalong Theotokos ka kami jongo pala omde kino kibriyu kishu tawkai yakane ka jinglong jong ka Maria teisoti kade umensiyam bakudula ang ka Maria teisoti kalong kami jongo pala Theotokos but niliyos mo hanne ka Maria ka Elizabeth kala ang ngalong ayu benyo pediang kat kaneka jingidu bele bat ka on hatu ngade ka ba kat ka kami utrai kandawan jingoyanga mano bakren omde Elizabeth Henry umensiyam Bakhuid ula keren hapo jongka umensiyam Bakhuid ula pinkeren ya ka Elizabeth hakane ka dur namarngitip haka por jong Elizabeth bat ka Maria teisoti omdon mobile phone nadu ka por ka Maria teisoti kalai yopediang iya ka kubor babana wangel hato ka Maria teisoti kala shimya ka mobile phone kala phone ya ka Elizabeth ko baka jonga nga malayo ya ka kubor bad wangel utray ula wanna beneng bad ula penbena hanga bangalonga kami jong utray ka Maria teisoti come down phone ban karen ka Elizabeth come down ka mobile phone ne kano ka phone kano ka communication hapadeng jongki tat hadu baki yakendo markaliyam there was no communication at all yet the Lord speaks through Elizabeth. The Lord speaks through Elizabeth. Holy Spirit speak through Elizabeth. Faith is something that I believe without understanding all the mysteries.
Nagatagadaw ko himen ko para buon ki beriu wat hadumentaru kim sngavutu pura yaka jingmaya kabab pinpau da kabalang pinpau ha kabalang buon apdeng jangi ngi killi ki jingli kawe hadin kawe pad ngi killi bale komda ngam sautoshu ngam shemshu henre kaya ke jinge yanga badiapi ban ngeit ban pediyang ban ong baka maria teisuti kalanga kemi jongo bale haba umensiam Bakhuid ki ula persadia ka Elizabeth haba ka ong kat ka kemi jongo try mano bala ong yaka mano bala ong yaka Elizabeth kaba kaba sa ha karilum baka maria teisuti kalanga kemi utrai mano ba ong ya Elizabeth baka maria teisuti kala kun mano bala late ong ya Elizabeth baka maria teisuti kala kun bad yauta kulung hapo janga udayu mesaya udayu utrai don mano bala late ong ngimshem lab haka Bible halor kaneka pam nagataga daw ko himmen ko para ngidon kamban nge halor kaneka jimbaya nangda ngiyo u prophet u yakendu ya u mesaya mano bade prophet hangne uday u Ioannis Baptist Ioannis Baptist udon hakpoj kapoj ka Elizabeth mano bala ong yawu Ioannis Baptist haba ka Maria kalawan jingo haba kala ay kuble ba uta kata ka kemi kata ka Maria kaba yawu kulung baduta kulung hapo jong ka ulong umesaya kadon ka daw ya kaneka jingle jongo Ioannis Baptist hapo ka jong ka Elizabeth ka ang ikulong hakpo jong ka ila kenji kulong hapo jong ka la kenji ko iman ko para kaneka yasrim bad kaba yakaba udabid ulale hakerli rilum Judea haba ulale ban shaw yaka senduk jutang ngipule haka kitab Samuel kitab baar jongu Samuel kaba Hindriyu shipo ngipule David haba ula yoi yakaburom jongu bale haka senduk jutang ula stang ban kili kumno kasenduk jutang kalaban wansyanga kumno kasenduk jutang kalaban wansyanga kumbala kili yaka Elizabeth ngalong katung ngade bakat ka kemi utrai kanda wanjingo yanga nangda ter David hadin lai banai hadin baulabu yaka senduk jutang kumbalai banai haka ying jongo Obed Edom ulalay biang bansyaw yaka senduk jutang haba utip Obed Edom ulayo jingger ku kerhai nadu kapor ulabu yaka senduk jutang haying jongo David ulalay ulapaya kikinhon ban bakindup raya kasenduk jutang sya Jerusalem haba David ulayesngo baka senduk jutang kala poy sya Jerusalem daka jingkumen ulam mina ka kamara ula sya kamen hakamat kasenduk jutang minda hakamat kasenduk jutang mano ba syat kamen uday Ioannis Baptist
Yanis Baptist ula kenji. Daka jingamen. Hamaka Maria teisoti. Kalawan shaka yingjongo. Shaka Elizabeth. Kumba u David ula shatkamen. Ha Jerusalem. Habawula yo iya kasendog jutang. Kalapoy siya Jerusalem. Baro arngod ki shatkamen. Ikulong ishatkamen, David ushatkamen, hakamatayu, hakama senduk jutang. Namar ka Maria teisoti, kalongka senduk jutang batimai. New covenant. Old covenant, new covenant. Old covenant meeting the new covenant. Ka Elizabeth ka yakandu iya ka jutang batimai. Elizabeth kalong ka daka shenjang ka jutang barim. Ka Maria teisoti kalong ka daka shenjang ka jutang batimai. Bada haba ki buryu ki yok yomad yakandu yaka senduk jutang. Hangda kadon jingamen namar happo senduk jutang kadon ayu ubale. Unompenim unongsiuspa. In the ark of the covenant, God dwells. Uble ushongsa haka senduk jutang. Kaneka deka jingmo jang kaneka jingle jingo yaka Maria teisoti shaka Elizabeth. Nangda ter sakawai pat kapang kabanga kuaban puson rengkat bat piha kaneka janmit kalong ka jingtrang jang ka Maria teisoti bantur shaka Elizabeth ka jingkwa jang ka Maria teisoti banwad paralog hakapor baka yamad yaw Jisu. Nagabenda ka Maria teisoti ka jimpon kun kalong ka por ka bakusalahay jingmod. Kane kalong ka jingjia ka bakrautam ha ka jingim jang ka Maria teisoti. Lada ka late yatu kana bat ki parasnam parataw kay ka ban sa jia kinsa rukibay niya ka? Kinsa krentat burom niya ka? Kinstang ban ang pila pos niyo ne em? Shumudur kane ka kinday ka samla ka soti teisoti ka late siya ki marjan marpa banong peit uangalu tray ula wanshanga badulay kuborya nga bakala ula tongya nga balang ka kami bad mendang alapon kon badutay kulong hapo janga udayu mesaya hato kita ki beriukin pediang kinom ngeshu kinrki bayin ya ka lese kinsa pendur jingkar man ya ka lese ki le bayin ya ka ki kran bayin ya ka te minda ka Maria teisoti kala le bak shakarilum shaka Elizabeth na maruangal hi ula ong ka Elizabeth ru ka yakando padyamad ya ka jingidu balay ka jingurku ubalay minta kane kade balong ka jinglong jom baharo ki bangay ki bakwa ban roy ha ka jingim mensiyam pide ban word spiritual friendship Pideben tur shajan shakibriu bas ngabutu ya ka jinglong jangamen siyam jampi. Ladapi tur shakibriu bams ngabutu bas shampang ya ka jinglong janga jingim men siyam kinrki bain. Lada deki samla neki kinna neki longgomi longgopa. Haba pikwa ban roy ha ka jingim men siyam. Ladapi stang ban long paralog bat kibriu bam ken kordor hadu kata ke jingduai ne jingim mensiyam ladpi late ong yaki nga don kane ka jingkwa nga don kane ka jinglong nga don kane ka jingtrang kinsa stang ban te umpija halo jompi kinsa stang ban kan tadburom yapi lese kin ong kalong ka ba bij yapi ban shulay ban duai ne Peluk ya ka por ha ka jingduai ki ang haba bara ka parte ki wadi ki kam ki jam bat ki tre kata bat ki kamai ka ne katai pi pat pi kalalom ba bij ne ben perkat kumne ben duai kumne ben pelud da ki kanda ha kamatu Jisu kinnom sautu halada pi ong ya kata ka jingkwa jong ka jingim mensiam jombe ha ki bru bam sautu ya kane
But kaneka ju kadur ladaka maria te suti kanjindala le titu kana but ki marjan marpa kinjindala te umpija halor jonga kinjindala pindu jinkar maniaka Henrika Elizabeth kalalong kabadap daw mensiam Bakhuid makaru kalayo madia kaburom jongo bole makaru kalayo madia ka jingit karpang jongo bole habaka maria te sote kala poi piyak niusngo nadu ka por ka maria te sote kala poi sha pla yeng jonga Elizabeth kala wan mare na markas dadda ka jingomen but kila pellud lai banai hapadeng jonki hakata ka lai banai kila penslur markeliang kila penslur markeliang kila ai mensiam markeliang kila duailang bat kata ke jingduai jongki hapadeng jongki arngot kala pellong yaki ballong ke bas kem yaka jingedo bale ka maria teisoti kala mensiam yaka Elizabeth kala mensiam yaka maria teisoti but baro arngot kini ki kullong kila kemen hadu kata namar hakata ki inga sem kadon jingsuk hakata ki inga sem kadon jingkamen hakata ki inga sem kadon ke jimpuson ye ke tinu belai hakata ki inga sem kadon ke jingruwa yaro ndaki sam hakata ki inga sem kadon ka jingle kemen halor ka jinglong jangka beneng haba kane ki inga sem kala dab daka sur jangka beneng bat ka jingruwa jangka beneng bat ki sam bat ka wek bat ki tinu belai baro kane ki inga sem kala roisted da ka jingidu bole but kini ki kilungru kila dab da ka jingkamen ko himmen ko para lemba kane ka jinglong jong arngut kini ki kinde ngidon kamban snobutu ngide ben wadia ka spiritual friendship ngide ben jingaino na kino ki jingelong paralog kaba pindu jingkarmen yangi ne kaba pellong yangi bente umbija ne kaba pellong yangi ban do ya kata ka jingkwa ban duai buon ke kinna samla jongi kiba kaka por bakidang killong kinna kikwa ban duai henry nadu ka por bakila stang ban yalang yajan baki paralo bam shong kendor ya kata ka jingduai bat ka jingim mensiam ki stang ban hiar arsut ladangi pe haga jingim jom buon gibriyo ngilaban yo iya kane buon gibriyo buon wadia ki remba wadia ki longomi haka jingim janki kadon ka por baki long rio bale kala long ka por baki long ki ba koi ka jingim kala long ki ba trang shisha ban duai henry katto tendeng ha namar ka jingelong paralo janki kila stang ban hiarno nakata ka jingkwa banim koi don ki longupa hakane ka door lada ki longpa ki bas ngap yanga lada pe puson ya ka jingim haka por samla hadu katno pe long shirhem henre katto katno mut ki parlok kabab pela jid bakala kala pellong yapi banlong jaitu lese kila hikai yapi ki kam basiniu lese kila hikai yapi ya ka jimblin basiniu lese kila pinnop yaki haka jinkarni ya ka kiad bat ka drug nadu kata ka por ka jingkwa banduai kala hiarno ha ka jingim champi. So this is what happens if you don't have divine friendship, spiritual friendship, you will destroy your relationship with God. If you have a spiritual friendship, you will grow in communion with the Lord. You will be in union with the divine. Kaneka longka jingkwa jong Jisu nangi vai pai vairu. Kadbangi pinkrai na kabinda kaneka Christmas. Ngiti ben puson yala de. Badno nga kren. Mano bade ke parlog jonga. Habadon ka jingjia ka bakrao ha ka jingem jonga. Kumno nga pinkrai yala de. Hatu ke jingji bakala yaki paralog ka pindu jingker menianga hatu ke jingelang paralog ka bamya de bat ka jinglong janga mensiam janga ngalas tang ben hiar arsut menda ne ngala pinja kaliya ka jingem mensiam janga nadu ka por nga kren kana badu tau buriu ne kata ka buriu ko himmen ko para
Kaneka jingle jingo yaka Maria teisuti shaka Elizabeth ka kot ka veringi vaypai veiru ban bud yakaneka nuksa jingim mensiam haka jingim jangiru kenamba nginum long kikun ki bababe henre ngin long kikun pa penseiso yaka jingim mensiam naki posha ki por lai banai haba kalasa ha ulum juda kala pelong yakene ki inga sembat baro arngut kini ki longkumi ki balong shisha ki Bakhuid tenteng ngijit kum kini ki jaka lese kalaban longa retreat center kalaban long kano ka jaka ba duai haba pi jit kum kini ki jingjit pialong paralog ba de kikun ne kipa ne ka kemi ki bakwa ban duai kum ne kata ka jimpulut ya ka por badu Jisu kan penkala shisha ya ka jingem jompi ka wanra biang ya ka jingkur ku haki ingasem nakata ka daw ko himmen ko para pi ki bas ngap yanga pimde ban shu perkat ngalong kristan kala biang kumne henre pide ban donru ya ka jingtrang ban leisa haki retreat center haki jaka duai haka jaka badon shisha ya ka jingkur ku uble haka jaka ba pin shamba pilap ya ka boru bale hangda pensanang pindap biang da ka jingaye halor ka jingaye bad nangda pinstang ban yai beteng ya ka kam bad pinsa yo I ya ka jingya per pinsa yo mad ya ka jingkala bad kan wanra ya ka jingkur ku arsha ha ka jingem jompi ha ka ne ka por ka bangi pinkare puson ya lade ngadon kam ban le ayu ha ka jingem jonga banang pendimai shushu ya ka jingim ngadon kam ban le ayu ha ka jingem jonga ban penkrau shushu ya Jisu ha ka jingim kata ka jingrai jompi kan perlong ya pi ki ba seiso ngin duai na ka bindaga ne ka jinga ha ka ne ka Sngi ba ka bor Jisu kan stang ban pre ha ka jingim jompi ro ko trai Jisu karku kardo yangi ha ka ne ka por jimpen kre Khristmas yarap yangiru ban wad ya ki parlok kiba yarap yangi ha ka jingim mensiam yarap yangi ko Jisu ban wad ya ka jaka ban penseizo ya ka jingim mensiam jongi yarap yangi ko Jisu ban pelut ya ka por kumbala pelut ya ka Maria teisuti bad Elizabeth lai banai hari lud judaya ban puson ban ruai ban duai ban pelong ya ka retreat ka ban seiso ya ka jingim jongki yarap yangi ko Jisu ban bushil yang kambun por naga binda jome kenamba ka jingim jongi kalong ka ba seiso man ka kelip mat enyaro ya utrai Jisu Christ kesembulan God semua bahaya. Wan mensesuai yang iko belain war baro. Wan sesuai yang belain war baro. Topai kita macam jangi bangin salat in. Topai kita macam jangi bangin salat in. Kaburam hak ba berakun menhamen sem bakul. Topai kita macam jangi bangin salat in. Ki antipon kat kendai tarik. Ko thit ba jom jese ubayang kalama hakmat di perdon. Akamajo me kisim kin omnut ban pli yala kishindur wala kamajo me imasima kin duai ale ban kulat emyangi ale watun slam shu You strike Ïukharist when
Sngi